Is-Supretendent Ian Abdullah konferma li kien se jinteroga lil Jorgen Fenech f'Novembru 2018 f'Porto Maso għal kafè minflok isejjaħlu fid-depot tal-Pulizija għal aktar stħarriġ dwar dak li kien ġie żvelat fuqu li huwa s-sit ta' 17 Black. Meta kien fi triqtu lejn San Ġiljan, l-eks assistent kummissarju Silvio Valletta ċempel lil Abdullah jinfurmah biex idawwar lura lejn il-kwartieri għaliex kienet ħasset il-laqgħa peress li Jorgen Fenech kien ma jinflaħx. Din l-informazzjoni ħarġet mill-mistoqsijiet tal-avukat Jason Azzopardi fix-xhieda tas-Supretendent Ian Abdullah meta l-ġimgħa xehed quddiem il-bord tal-inkjesta brabta mal-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Huwa kkonferma wkoll li meta Valletta serva fuq il-bord tal-FIU kien ukoll fuqu fil-korp. Għall-istess mistoqsijiet ta' Jason Azzopardi, Ian Abdullah kellu jikkonferma wkoll li kien iltaqa' ma' Keith Schembri waħdu darbtejn fl-2017. Waħda minnhom f'Ġunju qabel jew wara rebħ elettorali tal-Partit Laburista fuq istruzzjonijiet ta' Schembri stess peress li kien issemma darbtejn fuq rapporti żvelati ta' ħasil ta' flus. Meta kien mistoqsi diversi domandi dwar 17 Black li tagħha Jorgen Fenech huwa s-sit, Abdullah rid jixhed dwarha fil-magħluq u kien hawn il-midja kellha toħroġ mill-awla. Meta l-bord tal-inkjesta staqsa lil Abdullah dwar meta Ali Sadr, is-sit tal-Bank Pilatus inqabad ħiereġ mill-bank bil-bagali mill-filmati elevati mis-CCTV irriżultalu li minn meta wasal Malta bl-ajruplan sakemm wasal il-bank, Ali Sadr ħareġ mill-bagali charger tal-mobile u notepad. Għal numru ta' mistoqsijiet tal-avukat Feris Komodini Kakija, Ian Abdullah naqqas milli jwieġeb peress l-att tal-ħażil tal-flus jimpedih milli jagħmel dan jekk mhux bil-permess tad-direttur. Fosthom mistoqsijiet dwar ir-rapporti fid-dominju pubbliku rigward Keith Schembri li għalihom wieġeb fil-magħluq. Ian Abdullah ammetta wkoll li r-riżorsi fil-korp tal-Pulizija huma problema f'kull taqsima u li kien biss meta faqqa l-Panama Papers li t-taqsima tiegħu ġiet magħmra b'aktar riżorsi umani. L-avukati Jason Azzopardi, Feris Komodini Kakija, Andrew Borg Cardona u Peter Caruana Galizia qegħdin jassistu legalment lill-familja. Filwaqt li l-bord tal-inkjesta huwa kompost mill-imħallef emeritu Michael Malija, il-prim imħallef emeritu Joseph Said Pulicino u l-imħallef Abigail Lofaro.